giteri gitakuonwo a race like no other na kuratuika gitumire tondu warira andu amarekora meka mbe igire tofauti mundu gitoka mau na wambere Ruto arekora mwena wa mwananchi na Raila arekora mwena wa thirikari tatiga tuthome na githungu nigetha mundu ataukirwo wega. William Ruto is running as the outsider in his campaign in an insurgency against the very same establishment thirikari ni status quo. He has served as the second in command for 2 terms. He is the protest candidate whipping up emotions against the government system. When urakora gitwonira thirikari etekete na thirikari iremetwo ni gwika na matanya make magucenjia maundu maria thirikari irekira andu kwa hinda riri icio citogwo emotions ataruka mauri ukara mahitia maria thirikari ikite ri ora serve ukaiga atiriri ni jikarite kuo ni nyonete mathina maria mekuo na muraregeria thina onikina koguo ni ngumucenjeria thirikari ihana ne thirikari neyo na Raila Odinga ri agakorwo ni arakorire thirikari neyo na akaiga maundu maria thirikari rathi na mbere na gwika icire ni megutwarithia na mbere. Ugithie page 4 Macharia wa Gaitho ni wandikite uhoro uyu ucio niguo areto hinga hypocrisy we thirikari-ini na ni uramihura ni urogo ria kungirekwo no we thirikari-ini ona ndureka guo gugakionekana Ruto akoretwo ari no hinga thirikari-ini maundu maria mega mekitwo ni Jubilee ni arenda kuganwo namo no hakinya kaundu gatekitwo kau akenda kweherera ucio niguo hinga. No neracoka gwatukatire Kamau. There is no doubt that Dr. Ruto's populist rhetorics and exploitation of victim card has struck a chord with the masses. Kuratika andu aingi a Kenya ni maraigwa Ruto akiariria ngoro ciao. No guo hau hakumera atiriri thirikari no etekite na ekete na maundu ma mukirwo ni thirikari no nitugumucenjeria ri undu ucio ni ratuma aga strike a chord kana agakutia ngoro cia a Kenya ari aingi. Maundu macio mothe turero ni Raila ekaga ni uguo uteti uria Raila akoretwo naguo miaka mingi hindi ria nake Ruto ari mwena wa Moi Ruto areretwo ni Moi hindi ria Raila ohagwo hindi ria Raila ari detention ri Ruto ari mwena ucio wa gwikia andu detention. Take guthomera handu he haha rugano-ini ruru. However, there is no doubt that Ruto has caught the imagination of the masses and in many ways forced Mr. Odinga into playing catch up. Ageria kumukinyira tondu ni aririo horo ucio wake wa andu gwatukatiriri. Indeed, when it comes to catchy sloganeering and promotion of populist program, Mr. Odinga can hold no candle to Ruto. Ati no na gwakinyira ni horo wa kwira andu kaundu ge gutuma andu manyite na makende na makaigwe na ihenya ri Odinga thutha muno kwi agikompio Ruto. Ongerigithania candidates ao aria mararugama nao turerwo Raila ena candidate wa iguru muno kana uria Raila mararugama nake aiguru mathakarwa aiguru muno ti tondu ati ni mutumia no ni tondu wa record yake ya kurwa na uteti moru kuhurana na uteti wa hindi ya Moi na kurehe multi-party wathie mwena wa Ruto na guore Rigathi wa Gachagua atitikanetie a mountain of baggage. Gachagua kuete kirima kia mathina, kirima kia murigo murito muno, particularly ethical issues. Ni ngatheti yandikite. Niguo? Gachagua ni murigo murito he Ruto. Correct. It's a baggage. Kuratu katrere, what is most marketable? Shigo bottom up, na Kigo Hustler Nation have become probably the most marketable campaign tools seen in recent times. And the euphoria that greets the Ruto campaign trail whenever he goes, particularly from the young and the poor, cannot be ignored. That modokoda ko ignore shigo cia Kigo kireto bottom up na Hustler Nation makiria ginya kuri andu ethi mundu ko ignore ndaramenya uria areka. Haya hau kianda turero ni matiangia tiriri mutikae guciria ate mundu kamuhura thirikari eceba kuona ati ni mugakorwo na thayo hindi ithurano na thutha wa ithurano kwa andu mathia makimakagia aria angi makiendagiria aria angi guoya rita riri mariganirwo ti Kenya eno turi ya kurehe ngahiha hindi na thutha wa ithurano andu othe mundu hari ikaraga wikaraga kune kwanyu kune gwaku ikaraga uti mundu wa kuruta kuo biashara yaku hari ekoragwo ni haku guti mundu kamehutia kana akohutie koguo andu meciria riwo ndungi thayo uri kuo stability ekuo gutire mundu kahutia uria ungi o uria githurano giki gigathie. Hemeri ya Matiang'i ngwenda kuhutia the last paragraph arauga atiriri, we are concerned about the hate speech and the pandemic of lies. We are dealing with incidents using the adequacy of policies and laws that we have in place. Ati kwena maheni maige muno marahena dio kuria ground. Ati marahenio muno.
Haya, hali na ndeto cie karatathi. Haya, tuthi page 6. Page 6 na 7 turike cia siasa. Yes. Deputy President Ithenya rĩa arathite gutwara campaign ciake kuria kundu gwitagwo Kabete Muthiru na araiga atiriri he andu maretikitie thirikari-ini kana andu a thirikari-ini aria areta system maigite mundu gwitwo Ruto ndagakorwo irebe-ini na nikio arauga atiriri the system is shocked that IEBC has cleared him. System ni ya haya riu tigoke ni ndirathomore handikitwo. He said there are some people who thought that he would not be alive by the election day. I have encountered a lot of hurdles on my political journey. Some thought that I could not even be cleared. Ati ni agereire maundu-ini maingi muno kuma riria aigire ni arenda kana onanirie mito yakwa gutuika president na ni akoretwo akirera mathina maritu muno na akauga ati nginya kuri andu me thirikari-ini kana system kuringana na uria agikirwo tuthurubi akaiga ati metikitie ati ndagakorwo nginya irebe-ini. Tuthi page 7. Page 7 ni Azimio candidate Raila Odinga. Guku ni kwarari kwa yuro guko ni kundu gugwitwo Undugu Grounds kuri Arangata. Bicano ni haha ni Arangata kiharo gitagwo Undugu Grounds na kwa arikia kuhitukio ni IEBC arambire gutwara mucemanio wake wa mbere wa muingi. Araugire aratwaria mucemanio ucio tondu wa riri kwa miaka mingi ari mubunge wa Arangata ngemi ciumaga na mucie arari kuhoya kirathimo kiao nigetha ahote riu guthie bururi wothe agethaga kura tondu akiri mubunge wao mamuohore mamuhe rutha athie agethe kura cia gutuika president wa gatano wa bururi uyu. 1997 kana miaka 25 niguo Raila ambiriirie kwenda gutuika president na kiama kia NDP. Auma hau arathire Naikuru na kuo Naikuru arathire kuo tondu Nakuru is the bedroom of Kenya's politics. When Nakuru coughs, the rest of the country catches a cold. Siasa ya bururi uyu irugagirwo kuria Naikuru na nitwakiona uria arakiamukirirwo mwena ucio. Gwenda tuthie page 10. Okay. Na ni uria matunda ma avocado maraiyo. Specifically Kandara Muranga. Itunda riri rina mbeca wega ni ritogetie andu aingi tena itunda riri rionagwo tari kiene riendagio ciringi 5 na ona ciringi 3 tagutu kamburi ya gukua umuthi uyu gutire itunda ria avocado rirendio the wa ciringi 25. Correct. Matunda maya ni marendwo muno kuria Ruraya no ni undu ni njui ngumenya kuria ndio ratire twagia thoko ya China na India ri ndio yamenyire ni uguo ni twatonga. Haya riu ri ungethie Muranga ri riria riega riega ri nirio rithiaga nja kwendio he tutu tungi bunjika tu kwina andu mathi mathondeka tuganda twao twa guthondeka maguta. Okay. Riu acio nio maragura tutunda tuwitu tuguo turu turia twatigara maria matoro ma export ri maria matigara no riu ona riri riega ri ona rio ni rigite na demand yo guku Muranga na nirio riraiywo. Riu andu Muranga matirakoma makigitira matunda mao kuratika a Kenya aria makao Muranga ri ni marate makire ma ciringi bilioni 3 na milioni 500 ni undu wa kiru kiretwo avocado theft kuiwo kwa taru uyu urona ha aretwo Rose Macharia ego wake Kandara kule Kandara nginya sande kanitha matirahota guthie tondu anake marataimana na mundu ukiuma uguo mego akumugunda kuiya matunda na maratwa nginya methi but no na rugo thukangia tondu matunda mane magite na mbeca pi wega kaundu kega. Muthuri uretwo John Mwaniki niwe umwe wa tongoria Muranga Avocado Farmers Cooperative Union arauga mayetwo matunda tani cigana tani turari horo wa tani niko tani 32% of the 34 tons ni matunda ni mbeca nyingi muno ndego wa kilo 34 no gitara kilo imwe no gitara kilo imwe ringi kwa mikorofia ringi tutandatu nginya 10 kuringana na ure maigana ri twitani mikorofia igana atia murimi uretwo ndungu ri na ni mundu mukuru ni baba ni muthiangu ndoi kindu kingi tiga makorofia makadamia na kahua indo icio ithatu nicio arimite miaka yake yothe riu arathire ku borithi kuthitanga matunda make ni maiyo arero athio kana evidence exhibition niguretwo exhibit kana makare okay marita kuna ni maiyo to gitemire mukorofia kana kiore mukorofia bica moneke haria macomorirwo kurita no amwira riu kana evidence borithi atethio kana exhibit arute kuna kindu nikiie nona riu koguo ri hau naho borithi ndari kana high school mundo yago kindu watwara wathi wera mwalimu my nini was stolen go and bring the thief ukuruta na wera kutio cio na nikio wathie gwika atia haya ndina murimi ungi haha uranjira atariu akoretwo agithukuma ngirinya na makorofia riu arathukuma ngiri 30
Avocado farming is one of the most lucrative activities in central Kenya. Ni goko Kenya, goko gitaro-ini kia Mount Kenya, kindu kia kirarehe mbeca nyingi muno kia urimi ni kwa makorofia. Joseph Bururi ena tumite 24 tu avocado. Unaigua tumite 24. Kwa mwaka umwe ri iria yetwa matunda ri kama dhafu mau ayetwa matunda ma 300,000 kuma hari mite 24. Ithenya 24. Akaiwo tiri agethaga ici nä iria iyetwo 300,000 koguo no akiona agethaga makiria. Correct. Riu ndonaga toro gwatuka mundu aigua nä thina. Haya riu kiria maruga nä atiriri makiendekithia there should be tondu broker imwe nä cio iratuma mici ino taru angiko murimi aredi tunda ciringi 25 ri broker kera mwanake thio nguko na 10 kana na 15 riu marauga atiriri ni gugubatara kugia na licensing of cottage industries and buyers of avocados should ensure they know the source of the fruits they are buying. Umenye itunda riri reuma mugunda wao reuma kwao to kugura itunda ito makorofia mangingira thoko-ini ni mahana-ine andu amena to industries tunini aigio mati na license. Okay. Where is the county government of Murang'a? No igwa imega ciringi 5 rigathie 25. No na nikio nginya wici ureka atia tondu ni ria batarania na rina mbia na ni wira murute ritine uma ciringi 5 uri oka 25 o uguo ni wira urutitwo thengi uria marutite wira ucio ni tumoi ni wira muritu muno urutitwo itunda riri gie bei rigie riri na riendeke no riu andu amena to industry ri matire na license na ndari na nginya rithiti yako ya delivery atitaru oka watu makorofia gwakwa ri niturona nia watu gwakwa na masirwo itunda riri ndungimenya ria gwaka mauna ria kwa njoro. Correct. Ni rihana ine no ta matumbe ndungimenya ni mako wao riu ri aya riu broker itinda Murang'a ikiurura na ngari cikiraga nake gwaka mauni meru gira gukonio bia riu ici na riu ni undu urehe kiria ni undu gutuma society menane tondu njoroge mwana wako ari kana waku ndio guka kuiya gwakwa ugithi page ya mwisho gathite na ya Daily Nation kuratika a Kenya ni meko na gathina ni kunyitanu kidogo kule kwa Kenya Power the back page kuratika atiriri matire na besi cia kugura kana matira ti besha matira hata kugura transformer thoma the first paragraph ndani gutariria wega. The Kenya Power is grappling with a biting shortage of transformers that threaten to disrupt electricity transmission amid procurement wars at the struggling utility firm. Ati kwina githina kuria kwa Kenya Power kuria boardroom ne maragia na matira ni kunyitanu matiyotete kugura transformer ru andora mathiriro transformer kana manafatara transformer njeru matikota kumiona ti tondu atiri ni maremetwo na gutika Kenya Power ni ragumirwo ni thina wa besha. Kabuni no irigithie tondu tariu ongia kuriha thitima tinagirio gitinga-ini tigwicira ni matukombithagia thitima ni kuriha turihaga ni maragiria na customers eru 716 hindi na thirikari ya Uhuru Muigai wa Kenyatta last year tu no ni mwaka umwe 700,000 new customers ni retagwo last mile project ucio ni wira wa mwaka umwe miaka 10 ya Uhuru ni andu ingi gukira acio andu othe aria mena thitima ni andu makire milioni 8 kana thitima iria connected ni over 8 million kibakia kiumashari milioni 3 koguo Uhuru ni atwikira makire milioni 5 Ru ya maheto igirereki wa kuruta wira ucio ri ati ni maragia na kuria thiini nio maina haro wa mbere besha ikamba ikayo bacho kukagia nginya mathina ma tender ati rugutira transformer no uyu wiyaga thitima. That's a very good question. No uyu ukoretwo gwa thitima no ageithio ni Dr. Paul Kefisho professor ya kiugetingeriga no ageithio ni Dr. Paul Kefisho ndagitheka Kefisho witu ni ari maga avocado ni ari meta avocado Kefisho Kefisho ni turi maitunda riu rina mbia itunda ri ni riaga ni wageithio ni mundu gitwo Joseph Mashiri Mugiginyani niguo oikaine Joseph Mashiri Mugiginyani ni wageithio ni Don't Stop
Jogu uya koragwo kuria Membley Motors no acoka wageithio ni mundu gwitwo Stefano Mukurino wa Ngogoyo Butchery hali Ikino. Ajira salimia Kamau sana. Tumekuwa tukiwa watch vile mlianza magazeti na tumefurahi. Ndageithika. Turekerie hau mundu ya tarekenyo na turukora hanini tu tondu ndire na namba no Peter Kariuki arenda atia Peter Kariuki namba yake rekete na 6 anyandikira siasa ile shama muno I have seen it. Egio Peter Kariuki yotetire ore morio aya mira avocado should now be taken care of like mira in Meru ogethi Meru mira ne roragwo na ni mahe okedo ne thirikari etigwo ere toiguta 1 billion ru ona itunda riri turi avocado one rirangirwo tondu ici ni besha theri oyo ni Baba Sharon kana Bernard Kariuki ari kahawa wedani ucio ngene wa boy wa Githurai ajira ona keno arathi na mbere agithomaga Gikuyu agakiandika gacigo cia Gikuyu uria ciagireire tondu ku hindi aronete handu harandikitwo Ithenya rĩa keri no amakenda guthoma uria mekwenda andu mathomire uria marenda no harari Ithenya rĩa keri yes ni maragithomire uria marakiendire tondu mundu agithomaga kana akona kana akaigua uria arenda no kiugo kirari Ithenya rĩa keri ti uguo ungedera iguire kwa meheme tugucokereria na kama megukoro na mundu gitwa wa Kirithe uri niguo na ni ngukoro na mundu gitwa Kilen Matere tukiarĩrĩria maundu megie uhoro wa mĩciĩ itu ikorwo kiria kana wonike uhoro wa muciĩ namba itu SMS ni 22488 kwari uhoro wa independent candidates uria marathio good